Selam dostlar, TMTV telekanalında təmli kürəş tapşırığı həm bizə təmli, yaxşı aş pişirişi qulağımızı şaqırır vaqt təkilib jetdi. Qarşılığınız Teleradio alıb barışı benim kollegam Nazlıgül Sungatova. Nazlıgül Rahimit. Selam Bulat. Selam Nazlıgül, нәрселер alıb geldin? Ay. Bizde Tatar halkı bir qo'shanda ko'chdan näşe yürümeyin. Şuna ko'ra men foydali bir olib kelirga bo'ldim. Bu yil olib keldim. Vitaminlar to'la karzin. Hozir bitindi kuz vaqtida. Yo'q. Hozir bitindi immunitet tushi, biz salqinlarga izirlanamiz. Hamma qolsa mana именно naqtamna shu vaqtda salomatlik turida o'ylarga keldim. Mengadir bitni bu. Bu sen topshirding menga. Ayda bu senga. Rahimit vitaminlar deysilar. Nazlıgül. Eng kerakli, eng aybat bo'lak sinikali mana sing'oylarda. Bitimsin shu deb aytasindir. Yo'q, shu yo'q deydim. Şey olib kelganlari bor, şey olib keldilar. Olaysa şeying bor endi. Şey bor, şeyga limoni da qildi, Allohga shukr. Ya, bo'laklaring uchun rahmat. O'sha ishlaring uchundir sizlarga. Topshirishni shortini bilasizmi? Esingga tushiraymi? Esingga tushiram. Bizning televizion tomoshabchilarimiz retseptlar yo'lladilar. Hozir shu 1000 retsept arasida birsini so'ylab olabizda. Senga istalanga keltirib qo'yamiz. Bir qatli retsept bugun. Sen so'ylaysanmi? Men so'ylayman. Senga jing sizg'anib kirishga to'g'ri kelajak bizning bir tomoshabchimizga qarshi. Agarda topshiruv oxirinda sen azirlagan, pishirgan rizq naq mana fotolar kabi kelib chiqsa, ham ta'minlida bo'lsa, bizning topshiruvimizning general sponsori bo'lgan Kukmara Metal Savod zavodi oshiq aksionerlik jamg'iyatidan haligi Kukmara tabasi seniki. Agarda yo'q ekan endi, bu tavani biz shu retsept ulashiga azatamiz. No, bunda ko'rinib turaydi, bu menga motivatsiya bo'lashaqdagi. Azirlisim kelmasa-da, turasha tez men bilan tobashin deydi. Bu shunday tabiiy yaxshi motivator. Aytib aytdingiz. Mana demak, motivatsiya bor. Bizning retsept hazır. Agar shu retseptni yo'llagan kishi bilan tanishamiz. E'tibor ekranga. Yanazlıgül şlaytır biz Elmet kızı Remziye bilan tanıştık. Elmetga qo'yar salam. Ko'rasin kelaman endi retsept yo'llagan. Shunda albatta. Shundir sen aytganda mana uzun atnalarda bizning topshiruvimizga kelgan qo'noqlarga bek yengil retseptlar lagadir, lekin bugun u kun tugul. Kimni qo'rqitib qo'yding endi? Shunab. Birinchidan bu bir desert. Yo'q, men bolalar rizq bilan do'st tugul, chunki o'zim bekor olmayman. Ham bek sirak azirlayman. No tirishamiz endi, tirishamiz. Mening shunday narsalar borsan, bu shiklavknidan angladim men haliga, shokolad bor menda, shiklavk bor menda. Lider jimishleri de var ki bagarimda, men unutmayman o'zim. Shunday sen aytganda buning retsepti de bor. Sen hozir birazdan yordam etishak, bunda qarab turarga albatta. Sen azirlaysan, men söylasham. Yo'q. Men senga aytib turashaqman, shu kerak azirlarga kerak. Sen endi meni tinglab azirlarsan. Men senga o'ngishlar tilayman, ajingni sizg'ana bizda kurashga kirishamiz. Ya Nazlıgül, bütün kerakli ingrediyentlar istildi, bilasizmi? Men senga hatto anglatadi olam birozgina. Ayda anglatali Bulat. Retseptim bilan men senga yordam etsam yo'qmi? Yo'q, sen bütün bizning redaktorlarga qaytira, yordam etmasdan Nazlıgülgaymi? Men og'la yordam etmasga deylar. O'zim narsa ishlaymiz, qo'yam. Bu bor. Tak. Shundan boshla. Narsa ishlaymiz. Puding ishlariga kerak bizga. Aytib o'tsa ayrimini oshlaymiz. Barisi ta'mli. Menga bu idea kushi. Dek yaxshi. Qara, bizning shokolad kerak bo'lashaq bizga iritilgan kelishimi. Mana bu G'umman senga bugun yordam etishak. Bizning topshiruvimizning partnyori bo'lgan, mana osh bilmasi uchun, kuxnya bilmasi uchun turli shunday texnika, jihozlar yetishtiruvchi Mili kompaniyasi. Mana ko'rasizmi, mana qarang, birlar bor. Bunda jilotlaşımda soğut sabalarcılar. Dostlar kurmaysiz. Kulasında var. Bizden koyduk. Mana bu şokoladni ulanda hop yop qo'yib, navay. Sirtib etib, navay. Bu ishni boshladi, eshitasizmi? Iya. Men kela. Tak. Induksion plita, agar narsalar jiltasi, qizdirasi bo'lsa, shu bir bor. Paravarka. Mana bu qarasizlar. Bik kerak bo'lashaq. Bik yaxshi paravarka, u Strive mana shunday paravarkadan. Bular bitnisida Germaniyada ishlanilgan original mana shunday jihozlar. Ham bilasizmi, ularning 100 yildan ortiq tarixi bor ekan. Sizniki yo'da? Iya. Mana
Hem oile tradisiyalar bilen birge yukarı inovasyon, texnologiyalar bitmesi birge öğrenilip bara. Şuma göre jayılım ne bularda ezberler yapışıyor. Şuma göre bu ebrler bilen sinasel ezberlesen. Senin Birinci problemimiz tez-tezgina. Elbette anlataldım bitti mi sen? Anlataldım. Ya Eydem, mene görüp durasın sen bunda. Nerseden başlayız? Mene bunda moy bilen şekerini salasın. Eye. Moy bilen şekerini salasın. Aha, vençik bilen bunu men bulgatam. Eye, başta salıp jiberemiz. Bir kaşığını. Sen bütün üstüne özün işlesin. Yok, yara buluşam indi. Kollegalar bit indi sizin bilen, şöyle bit. Tak, hem şunda şekerini salasın. Oldu? Hazır sana anı mene bu. Vençik bilen bulgatara kerek başak. Tukta, anarşı tukta. Anarşı mene yumurta. Size yumurta dermi, kuke diler mi? Bize bir yoqda yumurta deyler, bir yoqda kuke deyler. Ne üçün yumurta degende yoratam? Yumurtalı kukeyni, kukeyli yumurtani. Ağın hem sonrasını ayırığa kerek. Eyde, sen bu işini başkara alasın mı? Elbette bu. Sen yıl yevde? 2 yıl. 2 yıl. Ne, öğrengensindir indi. Men durusunu aytayım, osh bilmasında pek sirek bulam bulat. Nujali iren pişire indi. Yo, irimde pişire. No, biz men ko'proq заготовкалар ясарга yaratam. Pilmenni, montini yasab qo'yasan, uyga qo'ytasan da tortib chiqarasan da pishirasan. No, bek o'ng'ayli, bek rahat olay. Olay bulga şey vet ele. Kuningni tulayim bag'ishlaysan da otna zag'inda alnarsang otna bo'yi tamli qomiriz g'ashlaysan. Sen qomiriz g'il o'xshamagan. Yarar, eyde. Ayırığa kerek, sonrasın ağının. Bu işini başlayı bilesin sen? Eye. Eyde, ko'rsat. Ne baytib? Yana qara vale. 2 yıl gaile stajı Bunda oğı kerakmi? Bunda sonrası kerek. Qara ağın menam da solab zey. Menam da tek. Küt men munda oğı ketding yarar. Yarar ağa ketsen neçe desin? No. Tag'in bir soğut barmı bizning? Жалко, конечно. Soğut tabab sen. Tak, sen nerse kerek bunda sonrası gitti mi? Eye, munda oğı ketdi. Hozir sousuna kerak. Eye. Ha, yar bula şulay bula yamna. Ayır, sen eng muhimi ayır ya menam. Bütün şeyler ko'rsin için. Aha. Yumurta qo'yara bilaman ekan, yo'qmikan degan. Menamda so'lib borayman. Chiqishasın beraydi. Tak. Shu taraf bo'lar. Үйренgensin sen 2 yılda. Endi yumurta. Bular timini qo'ral bitney durakka qoldirmaydi ular. Yo'q, qoldirmayman. Sen o'zing ezmaysan, pishirga bek yaratmayman desin. Tak. Qo'y, og'ida ketdi. Og'ida ketdi, bo'g'ay bunda birasan. Yar. Aha, mana taptık birazdan. Yumshoq yerlarin. Aha. Tak. Onu birisinden şu oynatasın, anlıyorsun mu? Şu oynattıra gerek. O, öyle misin? İkili buldu, qara. İkili jumto. Tege sonrası ikili var, двойной. Tak, ketdi bu. Aha, yarar, basın de, gitken olsun de. Gitmedimi ne? Gitti. Qarayım hali. Kelip шығар mı şimdi hafta? Tak. Teres bu. Qaram, bunun değil batırdansın bu. İkili. Ko'rasizmi, shunga ko'ra yana Shunga ko'ra birozgina narsa? protsess birozgina og'irroq. Lekin bu gap sizlarni mana. Yorsoq bo'lding buni. Yarar, ana qatligina. Sen human desertlar ishlaganing bormi bunda? Bular durusini aytayım. Yılga bir mertebegina men desert hazırlayayım. O mening erimning tug'an kunimda. Bizning uyda traditsiya. Sarısın salsın da bunda tizine. Bizning uyimizda shunday traditsiya. Yılga bir mertebegina men o'zim tort pishiraman. Bu yil masalan Snickers torti pishirdim. U shunday og'ir, durusini aytganda, ana azirlarga. Anga bek vaqt kerak, anga bek ko'p ingrediyentlar kerak. Aytganimcha kuch, energiya kerak ham. Lekin ularga ustalik kerak. Bu bitta tajriba bilan keladi, lekin shunga qaramasdan u bek ta'mli bo'lishi kerak. Anga qo'l jilisi kerak, qo'l jilisi. Qo'l jilisi anladingizmi? Anladım. Yarar, sen qo'lingni birozgina menimda juvab olasan. Rahmat. Do'stlar, Nazogul Simgatovaning sori, ko'kayning sorilarini og'i bilan da birozgina bo'ldi. Yarar, nesa bo'lsa shu bilan manda bit endi sizlar qadil bo'lardi ish. Sen uchun boshqa kishi ishlab bera olmaydi, bu yerlarni shular bit. Tak. Ya, hozir nesa ishlaysiz bilasizmi? Hozir menamni bulg'otirga kerak bo'lsa. Hozir bo'lay aytamiz. Yo'q, buni boshda birozgina bulg'otirga kerak. Yo'q, dali sen og'in bilan bulg'otirga kerak. Og'inda solamiz. Sen bu birini qo'shib jibaraga tegish boshlasin. O'xshab berasizmi? Nahay o'ranaman endi. Nima bo'lay dirding? Menimda tezliklari bor anim. Pul 3 litre. Bunisi bir. Ikkinchidan sen hozir mana bu venchik bilan. Birozgina bulg'otirga kerak bu hozir. Bulg'ot. Oysa sen ishni bitin shunday bitiraman, olay. Shu qiziq tugul bitin, olay. Olay bo'lmay bitin bu. Bugun missiyalarga tegish bit. Erining tug'an kuni qachon? 20-may kuni.
Uzman eken indi. Eye. Uzalına gider irimin tuğan kanına desert yapsın deyip kamera bitti gitti mesela. Ya. Men söyleşmesiydim alaysa. Endi biz tuğan günlerini, bayramlarını orta kaldırıp duruyoruz şöyle. Eye. Kısaca bizning azir bit bu. Mana sündürege kerak. Kim bilasizmi? Kim bilasizmi çektik şuralar? Nechik tekshiradi? Live hack. Do'stlar, sizni qurganingiz bormi mana? Yumurtani soldirib topilsa, mana soldirib, mana shu. Boshqa. Qara, qo'rqma. Ko'rdingmi? Agarda boshqa tushmaykan, demak. Agarda boshqa tushmaykan, shunday live hack. Demak, azir. Bo'ldi? Boshdan kiritib qo'yib oladi. Bunisi azir. Ya bunisi azir bunda tursin hali ham haliga. Bunda tursin, fikr qilib qo'ymaymiz. Aydam sen shuni yengillaytirishing. Aydam. Nishlisin. Şimdi sen yerden bitaman, mana bunday bilan qo'shib bilan buni bitnadi. Yani qo'sha bilasizmi? Hamda tezliklari bor, is skoroslari kelganlar. Ya boshda Ekranga qo'yib hali biz uni. Yana. Böyle. Aha. Mana shuni bilan Buldurayım men qolsam. Buni tezligi zo'r keldi. Qiziq ekan. Bu ekranda birinchi rejim. Tega o'zim ham qiziq. Aslında hozir akrinib nima ishlar kerak? Buni tog'in biroz bulg'otirga kerakdir endi. Bulg'ot, bulg'ot. O'tala, nozil. Sen tog'in aytayman. Agarda onday bunday bugun mana bu tobadan nesadir qizdirasim kelsa, umuman nesadir qizdirasim kelsa, sen yordamga kelishak, bizning topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Ko'kmara metal so'z zavodi Oshiq aksionerlar jamg'iyatidan haligi Ko'kmara tobalari. Mana bunda ko'rasizmi bizning induksion plita. Induksion plita ishida hozir Ko'kmaraning bor induksion tobalari, induksion sovuq sabalari har xilda mana o'zing ko'rib turasizmi, borisida joyli, rahat ishlar ishin. Ko'kmara Saudiya markasi do'stlar, u vaqt bilan sinalgan sovuq saban Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada Ko'kmarada yetishtiriladi. O'ng'ayliligi uchun haligi sovuq sabani siz internet kibit oshada olarga mumkinsiz. Ularning ofisial saytlarida, bolalarning Instagramda rasmiy akkauntlari. Ham albatta endi firmaning kibitlari bor Ko'kmarada deb aytasiz kerak. Hem Qozonda Pavlyukhina urami 114 adresi bo'yicha o'rnashgan, Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Soyda o'zagining birinchi qavatida, ham Mushina 23B adresi bo'yicha o'rnashgan kibitlarda joningiz tilagan toba, sovuq saba, gashtirullar, aktiv yol uchun turli mangal, qozonlar, butun narsa bor, shularni jiyib qo'yib qo'yasiz. Mana iringa 23-mayga oldagi yilga biror narsa shundan bo'lak ketdi. Shundan bo'lak ketdi. Mana bular. Sen tog'im bo'lak ketdi. Bilasizmi, shunday ketganda yil sayin bo'lak ketarga bo'ladi. Anda irot uchun bilasizmi, nima? Eslab yil sayin. Kaptilka, maptilka, mangalni, nangalni, hillasi bor, butun narsa bor. Hali sen o'zingni tamla so'ylashaq. Bo'ldi, mening so'zlarim shu edi. Sen narsa. Men bulg'otamaydi. Men qarayman, ismini qo'yib bizning shokolad. Bizning shokolad biroz akranroq, renchaptir. Bizani anasini bilasizmi, boshqa yerda eritib ola olamiz. Bo'lgandir endi bu. Yutgan ekan. Yutgan endi. Ozgina istaymiz, ozgina. Ko'p misollar bor. Butunisini solib bitirganda bizga kerak edi 5 yumurqa, lekin mana 7 yumurqa chiqdi. Chunki ishlarimda shu to'xtali, haydali. Sen ishlaydir. Mana biroz nor. Taka shish. Lekin shishiramasin, qora yema. Bulg'otib yubormasam, bu hozir shishir yashak. Qarag'izlar, endi ish bor bizning do'stlar. Yaningizda nechiksin xallar. Ondan turmushlar, ishlar. Aliga borab. Kuni-tuni ishlaydi sen. Ishga vaqt yo'q deysan. Nega proyektlar bilan mashg'ulsan hozirgi vaqtda? So'nggi proyektlarga kelganda Yangi yulduz. Bitingda bizning boshlanib ketdi birinchi Totarsha vokal muzikal teleproyekt. Endi birinchi ishg'olishni qarorga ulgurdik. Men yerda bo'ldim. Reportaj yasadim, o'sha yo'g'inda ssenariy yozganda da o'z ulushimni kiritdim. Men bilasizmi, menga so'ngrada bir tush kirib. Oppoq bo'lmada o'tiramiz. Ham meni qo'rshima bir-birortli ya irat ya xotin qizlarni kiritaylar. Ham ayyimi yo'qmi deylar. Men boshda narsaga yo'rarga bilmadim. Hozir bir 5-6 kun kiraydi bu. Anarsa ham aytam, shu proyekt bilan bayladirlar. Onda bit nechta juri a'zolari mumkinlik beram ya bermang deb aytadilar. Men bo'g'ayin o'zimni tiga juri etib kitoba kitirgansiz. Kim biladi? Nazliga balkim bir necha yil uzarda ham sen juri kanafiyinda
kreslosunda oturursun, ha? Әйе. Бик мөмкин. Булырга мөмкин, әйе. Шуңа күрә менә шундыйрак телепроектлар бара һәм бу бердән-бер яңалык түгел. Яңа елдан соң шулай ук инде. Икеләйтеп безгә бераз гына сер итеп. Балалар өчен бик зур проект көтелә. Әлегә барлык серләрне ачырга ярамый, әлбәттә. Кыскасы, TMTV-дә җгырли. TMTV-дә эш гөрли һәм безнең тәмле көрәшебездә дә, безнең тәмле көрәш тә бит TMTV телеканалында. Бүген эшне гөрләтергә кирәк Назлы гөл, әйдә. Дәвам итәм инде. Әлбәттә, мин сине сөйләштерәсем дә килә инде. Ләкин эшне эшләмичә сояк булмый. Кемнәр әле генә инде кушлар телевизорларын бүген Назлы гөл Сөнгатова безгә бүген пудинг әзерли. Пудинг өчен инде йомырканың агын монда хәзер без булгатып ясадык. Аннан соң менә хәзер сарысын аердык та май шикәр комы белән бергә булгатабыз. Мен косамны беразны орттырырга Бик кирәк. әйе, арттырабыз әлбәттә. Проблема түгел бит о. 5-кә куйм, менә 4-кә дә. Китте. Эшләр гөрләп китте безнең. Я, безнең инде мисалга әзер бит инде. Әйе, йомырка сарысы. Йомырка сарысы әзер булган. Булай эшлибез. Хәзер мин сиңа бирәм шоколад. Кайнар ул. Бераз безнең шоколад эргән. Шундый тәмле шоколад. Шундый тәмле шоколад. Мин эргән шоколад шундый яратам. Так, менә сиңа. Бу, дуслар, печенье. Мин инде өйрәтәм бераз гына печеньене монда салабыз. Шоколадны монда салабыз. Тукта, әлбәттә, венчик белән әкрен генә зур булмаган тизлектә. Хәзер без Буларның аны. барысында эшләргә кирәк. Так. Өйрәнеп беттеме? Эшкә куй, эшкә нормаль. Монда ток бас булай бас, я монда басма. Ага, әйдә. Булдымы? Башлап җибәрәм. Син саласың. Әйдә. Шоколадны сугара кирәк булган берем. Әйдә, барсын, тындырабыз. Дата, эшләмә. Чәчеләчәк хәзер. Кайнар! Кайнар бит бу. Куллар пешә бит, дуслар. Ярар, пешә инде. Аның каравы ризыгы бик тәмле булырдыр дип уйлыйм мин. Кемнең тәртибе яхшы булачак, шуңа бүген шоколадны эшләде инде булат бүген. Нимә? Так. Булгатамдыр бит инде. Әлбәттә. Нишләп мин шоколадны шуны яратам икән? Так, булайрак. Шундый шәп. Хәзер үзең шоколадны гайләнәсең. Ярар, Назлы гөл, син ул берне эшләгән арада. Ага. Мин сиңа бераз гына ярдәм итәм. Синең бүген пешерәсе ризыгың тагы да тәмле килеп чыксын өчен. Так. Мин бу индукцион таба белән. Син нишлисең? Мин хәзер менә бу шикләвекне бераз гына кыздырып алам. Ә мин нишлим? Тәмле тәм булачак. Син ул берне Булгандыр дип уйлыйм мин. Булган дип уйлыйм. Ә Тагын бераз гына, тагын бераз гына. Агын кушырга кирәк. Ага. Агың шуга кирәк, әкрен генә. Ничек сиңа радиода эшләп алу иртәнге эфирлар? Тимит җәй буе иртәнге эфирны алып бардым. Син тыңладың инде? Хабриев белән. Әйе. Шулай бит? Әйе. Дөрес әйткәндер. Дөрес әйтәсең. Бу мин Зөлфә белән дә бераз эшләп алдым бит әле. Безнең егетләр Сочида булганда. Без теге икәү көттек. Зөлфә белән егетләрне. Егетләрнең кайтканын көттек. Беләсеңме, иң кызыгы нәрсә, без Әбри белән икәү эшләдек. Сочига ул гына китте. Беләсеңме, ничек шулай була ала? Ну син күз алдына китерәсең, машинада бер кыз һәм 4 егет. Беренчедән ирең нинди йөрәк белән сине җибәрә анда? Кызларны да алырга була иде бит. Нигә мәсәлән 2 кыз алмаска, 2 егет алмаска? Була бит ник булмаска? Бер җегет рульдәйме? Әйе. Без рәхәтләнеп барабыз әйе. Иртәнге эфирларга килгәндә бу минем өчен әле зур эксперимент булды, чөнки беренче мәртәбә иртәнге эфирга утырдым һәм кем белән утырдым бит әле? Арсен килә? Юк. Кулым белән генә. Ага, так. Стоп, кара, бер сәбер әйтәм. Бу әйберне сиңа бит җиренә шоколадлар чәчәләр. Бүтән җиренә түгел, менә монда гына чәчәләр. Яра, бу әйберне алып куй син хәзер. Бу шунда чәчәләргә мөмкин. Алып куй әле син моны. Көт.
Біразын ішіне шығара керейін. Шығар. Алып қоймын амында, ема? Қазір қолғаны мә, қошық білән, сен бұлғаты бітіреге тиешсің. Мен сен салып тұрам. Шылай тіріп, әйді, барысында. Ойынды қара көресің ме? Мен білесің ме, өзімнің түгі мектеп оқушысыман хистем болады. Емет оқытушы, білімім бойынша да оқытқан да болды менің. Сен бұлайда қазір... Сәті қой оқыттым, ел арқылы мәу мектепте оқыттым. Шына, әйінде қаны оқыттым? 20-ші гимназияда. Сен қай күн Менің оқушыларым өсіп өттейінді, өзінің ғайлелері, балалары бар қазір. Сен қазір де күн сайын мектеп программасын үйренесің, қызларың білен. Әйе. Мен әлі балалар бақшасы программасында үйренем. Кішкене қыз білен яңадан. Олары білен әйе шынаптап. Оларына мен ердем ете алмайым де, Шынки олардың программасы бек қатты болды. Маңа жетмейінді башың? Yok, аңа башым жетмейінді қазір. Сол біраз музыка бойынша ғана ердем ете алам. Осы рәхәттеніп. Болды менде болды ма? Сен да Құдай насып етсен, сондай бәхетлер. Деп тілейлер мейінді. Бәбет орында сырайлар мейінді. Қай, шаны енді қошамлар. Баштан егітің бұғарма, нарсын қошан кеуге шығасың, нарсын қошан балы алып қайтасың. Бірінші саула бұйырса болғаннан соң қошан екіншісі, қошан үшіншісі болыр енді ол. Шаңа көрем, бұл бітен традицион сұраулар. Ингеш сұраулар тұрған. Тоғын бір сұралар бит әлі. Қызметқа қаласың деп. Солай ма? Хам радиоға диджей керек меймі. Менен шәптір олай сұрамайлар? Болды, біздің болды. Қара. Кейді де бұл біраз. Менекі де болды бұл. Әй бұлар. Біраз кейіп те кетті. Дәсім нәрсе, біз мұна қазір... Маңа құшабыздыр енді біз мұна? Йо, олай құшмайбыз. Біз қазір сенің білән бұлай ішебіз. Біз мұнда салабыз аны. Уақ дейбіз әймен? Уақлап алабыз біраз. Ләкин бит тезгені уақлап алабыз аны. Так. Мына мұны айырабыз. Яра сен ішті әйден мен сөйлеймін. Алабыз. Йо, мен сен ердем етем. Мен сенің жеңуіне тілеймін. Сен аңламадың мұны қамат. Oldu bitti gitti ve selam ben şuraya kana kira gidiyor. Sizle başladı indi bulat. İyi Emin mi oşimanlarısın sen oşakasın. Oşisan. Sen bunu kara bizden. Tak benim kulaktan bunda. Aha. Şöyle diyor benim mikrofon açıp durarlar bunda. Bulat bana da zotura kira iken şunda diyor. Hazırım bulgat abi sen iyi mi? İskit köştemli evir bulaşak buduslar. İskit köştemli evir bulaşak. Kara şokolatның ісінен де. Шоколадты өлшекілі өктір енді ол? Шоколад не. Мұнда мен қарағыз. Ненден масса келіп жүрді, көресің ме? Ой, көрсет, не бұлай. Сен түгі рекламадағы сан әкірен ғана ауыз. Әйтесі келіп, итолсти слой шоколада деп әйтесі келіп. Мұнда бит дәмлемесі масса келіп шықты. Көресің ме? Сіздерінде бөлім шыға башлады. Өзінің өзі қойнеда башлады. Қазір бұл ішлерді башқарғаннан соң бізге мұнда нәрсе ішлері керектігін аңлатырға бір кіші керек. Бұл мені Мили техникасы, Мили компаниясының білгішін шақыра керек. Андай кіші бар. Бірнеше тапшырылеттен ол бізге келем. Мұнда кіре барысында аңлата, сөйлей. Қызық етіп бірден бір тұтар тіліңіне білмей. Евгения, Женя, мы приглашаем вас в нашу студию. Достар, шулай еттіріп, біздің ярдәмшіміз Мили компаниясының білгіші Евгения келіп жетті. Евгения, добрый день. Здравствуйте, Булат. Итак, Назлагер, Евгения Назлагер. Очень приятно. Да. Итак, мы сегодня готовим пудинг. Пудинги. Прекрасное волшебное тесто. Ну, правильно делаешь, все хорошо? Да, прям Мы ароматное. очень старались. Кстати, мы да, Хайрат на своем взгляде, так что ударился и Нет, я говорю то, что она сама тоже готовит, оказывается. Да, я люблю готовить. И зацените наше творчество. Очень воздушное тесто. У вас талант. А готовить мы будем, я предлагаю вам готовить. Вот где вы обычно готовите маффины, пудинги? У нас духовка. У Да. нас электрическая электродуховка. У вас? Это прекрасно. А мы покупаем. Да, человек вообще не Зато парится. честно. Это мы дураки дома делаем, что-то в духовке, что-то, да. Нет, А на вот самом что, деле берет и мы покупает. печем кексы. Вот у нас приблизительно такая же форма. Кексы. Формочка, да, Да. для кексов. А у нас не такая, у нас прям такая бумажная. Бумажные такие формы. Да, потому что вот все не отдирать, не мыть.
И она постоянно царапается, кстати, есть такое. Я шулай шо. Мне около кши. Я думаю, что в этой форме ничего не поцарапается и не прилипнет, а готовить я предлагаю в пароварке. Да, в пароварке можно не только готовить, в пароварке миля, можно не только готовить овощи, рыбу или курицу, а можно и готовить десерты. То, что мы сейчас и будем с вами делать. Это просто чудо пароварка, он добрался, хотя ош пишет дарит, таук и тип шепчет, пароварка, да. Да, в отличие от пароварок других, пар образуется отдельно и подается в камеру в нужном количестве. А можно я покажу, да? Конечно. Вот говорит, смотри, нет, она же не видела еще, я-то знаю, смотри. Опа, вот сюда нажимаешь. Ай, а вот. Вот здесь вода, курдыма. Резервуар на 1,5 литра. Ну не подгорает, наверное, да? Ничего не подгорает. Можно варить супы, можно варить каши, причем несколько каш одновременно, в зависимости от того, кому какая нужна на завтрак. И вы в этом процессе не участвуете. Она готовит, вы только закладываете туда, а она готовит за вас. Бульоны получают наваристые, как будто мы варили их, я не знаю, часа 3. А белок не сворачивается, пенку снимать не нужно. Кроме того, благодаря тому, что это просто незаменимая Это для нее вещь. просто на кухне не бывает, она не любит готовить еще. Вот, в пароварке закинул миля, туда. я думаю, что любовь к И любовь еще готовке проснется, появится, да, конечно, да. конечно. Потому что можно одновременно готовить, мы сейчас поставим-то пудинги, и туда же можно ставить готовиться суп. Бульон. Конечно. Рядом. И запахи не перемешаются. О, вот это очень хорошо. Это очень удобно. Это нехорошо, это das ist fantastisch. Потому что все сделано с немецкой точностью Ja, на заводах sehr в gut. Германии. Очень рекомендую. Ну что, все разлито по формочкам. Ангела, спасибо, Рахмат. Да, dankeschön. Булат, мне Это нужна по-немецки. фольга. Фольга? Будьте добры, да, пожалуйста. Ой, я не знаю, где у вас фольга. О, вот эта фольга, пожалуйста, берите фольгу. Так как пароварка это все-таки пар, и Так. чтобы наши пудинги пропеклись, мы закрываем форму фольгой. Ну, как скажете. С бремяли наверное. Да, мы же не знаем, поэтому вы нас учите, поэтому вас зовем. Да. В пароварке мили мы можем также отрегулировать температуру от 40 до 100 градусов. Поэтому мы можем в ней разогревать, размораживать, готовить и даже готовить такие деликатные вещи, как, например, йогурт, для которого требуется температура всего 40 градусов. Нам не нужно покупать йогурт, не думая, какой там состав, мы готовим домашний свой йогурт. Вот. И Меня дети кормим очень своих любят, прямо детей. очень. Конечно. Очень. Вот хотел дома приготовить, на что йогурт. Придется у вас подарка просить вот эту пароварку. Вы можете ее приобрести в наших салонах на Чистопольской 26, на Назарбаева 16 и в нашем салоне в Набережных Челнах на проспекте Мира 8. Біздің съемкалар бар Назарбаева 16 адресы бойынша. Ал кейбірлерінде бір павильонда міне. За это отдельно спасибо. И рахмат ема. Да. Да, у нас- Отправляем в пароварку? Да, Согласны? давайте, да. Все. Мы даем просто добро. У нас ставим. обычно бисмилля говорят, Аллаха тапшырдык говорят, да. И включаем пароварку. Мы выбираем универсальный режим, и, как я сказала, выставляем температуру. Мы обычно печем в духовке 180-200 градусов, здесь всего 90 градусов. И сколько Нажимаем мы ОК будем печь? и печем, как в духовке, минут 30, потому что они шоколадные, насыщенные. Выставляем время приготовления 30 минут и можем пройти даже погулять, потому что в конце приготовления пароварка приоткроет дверцу и не переготовит наши пудинги. Дверцу приготовить, чай приготовить еще. Там лебусын деп айтачак, да. Чай и кофе можно приготовить в наших кофемашинах. Приходите. Евгений, огромное спасибо. Спасибо вам. Давайте уж так, Татарша. Зур Ахмед. Бигзур Ахмад. Бигзур Ахмед. Она нет. Нет, мы ее провожаем, потому что я очень люблю пудинги. Поэтому Всё лучше ее Булат, сегодня, да. всё Тут Булат. всё. Это милимщина зрителей. Ага, понятно. Евгений, большое спасибо вам. И вам И, конечно спасибо. же, партнер нашей передачи, компании Мили. Да. Мили, кстати, Кукмара, вот они вот так сдружились. Вообще прям у них хороший тандем получается. Заметила? Алем. Решила. Бигзур Ахмед, китте кадярсыз. Спасибо. Достар, біздің тігі кекас, пудинг, не сен бұл, тәмінушкі, татарша Пудинг, тәмінушкі. десерт Әйрек, или тәмінушкі десерт? болсын. Тәмінушкі пішкен арада біз Назлыгілге бір неқадар рубрика әзірлеп қойдық. Біз алдық мұнда бірнеше татар эстрадасы уәкиллерін біраз ғана өзгерттік, фотомонтаж жасадық. Сиңа аларны танырға ғана керек болашақ. Әзір ме? Кел мұнда Мен яқынырақ алар кел. белән аны кадәр якын таныш Таныш, ләкин. Ең мөһиме сен күрсәң дә безгә шул җитә. Шәп булыр я. Картайган. Моңа бу стиль килешә, Килешә, чынлапта. Бу картайгач киресенчә тренди булачак. Әрәм булып Популяр йөргән бу. булачак. Менә нинди стиль кирәк.
Üzüne jiberge kerak, tanıdın mı? Elbette Vinaris. Vinaris il Yigit, Yigit. il babay mı da? Evet. Il Yigit mi da, il babay. Bunu tahmin Sınır babay. Bu tüge 12 yaşlık, 13 Türk gündür. filmlerin ko'raksın mı sen? Yok. Мен de ko'ramayman. Instagramda ko'rganda bor, meni o'shagan yeb Türk'e bu. Великолепный деген bilem. Yo'q, andaqa yigitga o'xshamagan bu. Bunday Türk filmidagi yigitga o'xshagan Rayaz endi bu Rayaz. Men o'ta kuday 12 bilgan yoshlik. o'xshagan kebaga. 12 yoshlik Rayaz. Bu? Kimni? Bu sen olmaysыңбы? Seni bugün uyda narsa kutayotgan. Narsa kuta tugul, men buni yasagan kishini narsa kutasin hozir bilmayman. Sendan narsa kutayotgan. Ужас. Ужас. Olmaysыңбы, agarda sen o'zing osharga yaxshi pishirsang. Leysan shunday bo'lar edi. Buni dertigi it tuqumina. O'xshagan. Rifat g'afuyt. Rifat. Bunisi bo'ladi, agarda sen dietada o'tirmasang, shunday bo'lar edi. Agarda sen bek usal bo'lsang, ham sen o'qituvchi bo'lsang, o'qituvchi bo'ladi. Nindi fan o'qituvchisi bu? Bu muzika o'qituvchisi tugul bitti. Yo'q, bu muzika tugul, bu bir ximiyada tugul bu. Bu bir Men bilam, bu pudinglar pishiruv bo'yicha o'qituvchi. Bir ko'ngilli fanni o'qituvchisi bo'ladi shu. Nima bilan so'z o'zgartmaganlarda endi kerak. Bu tigi, bilasan, bir ko'p yillardan so'ng balkim. Bu Gullas. Shoqti zo'r tajriba. Bu Gullas abi bo'lgandan so'ng endi. Men seni to'shitdim shu. Men bilan buni so'ng men tanimayman. Bilasizmi, mening kursida bir Ruzila ismli qiz bor edi, shunga o'xshagan bu. Elasini izlab topdingmi uni? Kimsin bu? Men tanimayman. Salovat Minixanov. Tanimadim. Shundoq, butunlay o'xshamagan, yo'q o'xshamagan. Mana yuzingdan o'zini aytganlar, bu Salovat Minixanov plastikadan so'ng, kosmetologdan so'ng. Yo'q, Salovat Minixanov qizchag'i. Olay da bo'lar. Salovat. Olay bo'lirga mumkin, albatta, bilasizmi, dunyolar shunday. Bu go'zal, bu go'zal. Bu kichkina qizni o'xshagan go'zal menda. O'zi kichkina qizni. Hozir. Hatto bir narsalar qo'ydim mana bisaman, lekin misa birozgina endi o'tgan yerda. Bu Conchita. Elle tanıdım. Conchita bu, Conchita. Wurst. Conchita Wurst bu. Bu Conchita Wurst tatarskaya versiya. Shunday bo'la ko'rmaydi, deymi? Conchita Wurst tatar bo'lsa, shunday bo'lar edi. Ta'tir basali, shu ayttirib. Ikkinchi yoqdan jirshi olsuga o'xshagan ekan birozgina. Ayman. Nasadir bor. Bunda yashirak shaplar, qisqa. Nazlı Gülsin Gatova. Bu butun tatar. Aytdimmi men? Men o'xshab aytdimmi? Buni butun tatar estradasini yaratmoqchi kishilar yasagan bu. Biraz mesela originalarni deb chiqadim hozir. Origin fotografiyalardan aymi? Kut bu Vinarisning o'zining kiyimimi? Albatta, shuni qo'yib bilaman. O shunday glamourmi? Mana bit mana Sinsolat Minixanov. Mana bu. Soat Minixanov 50 qo'shgan bu 2005-yildagi fotografiyasi mana. Bütün fotografiyalarni ko'rsatib chiqdim, tanishtirdim. Qiziq bitmay shu qo'y vaqt qaraysan, kishiga ham umuman tanib bo'lmay, o'zgaraylar. Kimdir yillar borgan sayin maturaya, kimdir yemsizlana. Kim yemsizlandi aytali hozir Tatar estradasida? Bilmayman, Alloh ko'rsatgan. Bizning Tatar estradasida kirisincha bilasizmi maturaya. Yasharagina. Yashara, mana yildan yil yasharadi. Men buni kompliment deb qabul etaman endi, shuni aytdim. O'zimda. Bu sen o'zgarishsizman menga. Sen yasharmaysan. Sen meni 2009-yilda ko'rmading. Mana u fotografiya durustlikka yaqin edi. 2009-yilda men xatirlayman chunki u vaqtlarni. Shunday aytaman sizga, yarat. Hozir ish men turda to'g'ri bitingda, ish sening haqda, g'uman siylashuvda, g'uman sening mana so'nggi vaqtda deb aytdik, turmushingda endi zo'r o'zgarishlar tag'in bo'ldimi? Tegi yeysa bu proyektlarda qatnashishdan, yeysa biror tirilib, sen yetmagan endi proyektlardan yonib yashaysan, men shunday tinishlaysan. Hem oila turmushi bek qilmoqchi olamizmi sen u proyektlarimiz shunga o'xshaydi. Yo'q, endi oila. Hatto biz bitni kuxnyada bularga tiyishdik, greylarga tiyishdik. Ko'rasizmi, Allohga shukr ulguramiz, erimda sog' salomat. Anglaymi seni? Davdada, anglay albatta, u anglamasa, tungi soat 1larda qo'y vaqtdagi konsertlardan so'ng, to'ylardan so'ng qaytib bo'lmas edi. Proyektlarga kelganda biz ko'pdan tugilgina Instagramda bir yangilik ishlay boshladik. Tatarcha suylasham deb atagan. Kishilarni tatar tilini o'rgatamiz. Bu tigi super endi yangilik deb aytaman, lekin Instagramda o'tirib. Biz degani kim u? Biz bir qiz bilan
Aygül isimli kız bilen işley başladık. Kun sayın 3 yana süs urnaştırabız. Storieslarda, lentalarga koyabız. Onun dürüst yazılışı, tercümesi, kullanışı, sinonimlar, antonimlar, mana şu rəvişli kişilərinin birazgina şu tatar tilin kamilleştirge tırışabız. Senin demek tatar tilin saklap kalıda uzilişini kirtesin kiler, şolay mı? Әйе, аз азлап кына менә шундый кичкенә генә адымнар белән әлбәттә бу Instagram'dan башланып киткәннән соң әле зурайыр һәм масштабрак булыр дип. YouTube-ка бәлкем керер алайса. Әйе, видео версияда ясарга була. Ума безнең татарда уйлап карасаң, андый проектлар аз кебек, әйме? Бездә эшләргә дә. Бу площадка бар бездә. Без Biz hemen şu Instagram'dan çıkamıyoruz bizim. Biz işlerge tırışabız, akırına bakına. Evet. Ya, mınsı bilen de anlaşıldı. Indi tağın mene sarısım kile. Bizge siyahatle kilgen jırşı kızlar diyet degende. Hanımlar, indi, eniler, indi. Kubusinin çaptır papa temasını biknik. Biknik mene iske çireler, iske alalar. Hem biz papa'da diler. Sen o birinci qağlama o papa teması. Әкренеп кенә, тагын менә күрәсең, тагын безнең татар дөньясына керә. Бу мондай берләрдә керә, элегрәк таныш түгел идек. Папа дигәннән бер бик яхшы диетолог белән мин аралаштым, үзебезнең татар кызы белән һәм ул мине дөрес ашарга өйрәтте. Өйрәтте менә. Өйрәтте. Син барып өйрәндең. Аның позициясе нинди? Ул әйтә, кысты буй ашарга кирәк, бәлеш ашарга кирәк, пәрәмәч ашарга кирәк. Ләкин һәр вакытта да сезнең тәлинкәгездә яшел Мин ширем дип әйтергә яратам инде. Яшел үлән булырга тиеш. Әйе, һәр вакытта да. Матур мин бабай геләйтә, ширемеңне салар ди әбигә әйтә. Теге аш өстенә. Әйе, шуңа күрә әйтәм мин аны. Һәр Просто вакытта авылда ширем салар анда. Әйе. Әйе, менә һәр вакытта да шулай ашарга кирәк ди. Яшел үлән булса, кара без дөрес сукланабыз икән алса. Витаминнар яшел үлән. Ну, кышка моны хәзер киптерергә була инде. Һәм ләсме ул тәлинкәдән менә шулай тәлинкәне 5кә бүлеп, витаминнар буенча миңа шулай бүлеп чыкты. Әйтик, менә клетчатка, белки, менә шулай итеп элементлар белән, әйтик, менә монда минем камыр ризыгы берсе булса, һәм менә монда калганы 4 ниндидер витамин булырга тиеш. Һәм менә шул рәвешле дөрес тукланырга өнди. Өйрәтә, тегеләргә әйтсәм. Теге ит белән бәрәңге совместимо, не совместимо дибез. Раздельные питаниялар нәрсә. Ит белән бәрәңгене бергә ашарга ярыймы ни? Юк, беләсеңме, бөтен нәрсәне бергә ашарга ярый, ләкин күп ашарга ярамый. Әзәзләп кенә көнгә 5-6 мәртәбә ашарга кирәк. Кагыйдә дуслар үзгәрмәгән инде. Кагыйдә үзгәрмәгән. Миңа да сиңа хәтле килгәннәр икән, 3 сәгать саен ашыйбыз дип, ләкин аз-азлап ашыйбыз дип әйтте. Дөресме шул? Бу әгәр дә алай булдыра алсам, бу яхшы, ләкин кызганычка каршы булып чыкмый. Һәм иң мөһиме булат, беләсеңме нәрсә? Нәрсә? Иң мөһиме үзеңә бер шундый көн оештырырга кирәк. Ул көнне нәрсә телисең, шуны ашамыйсың. Юк, син хәзер шулай дип уйлагансыңдыр. Бар тик мәсәлән, шаурма ашасың килә икән, ул көнне шаурма ашап аласың, пицца ашап аласың, хот-дог ашап аласың. Ләкин башканы ашый алмыйсың. Юк, син көне буе сәламәт тукланасың, ләкин рационыңа менә шушы ниндидер фастфуд я башка зыянлы ризык кертә аласың. Кертмәсәң тагы да яхшырак инде. Кертмәсәң тагы да яхшырак, ләкин алай булмый инде. Сәламәтрәк буласың. Ярар, бик зур рәхмәт. Әйдә, без инде хәзер фастфуд түгел, синең теге кексларны, тәмлешкәләрне хәзер алабыз, аларга дегустация ясыйбыз. Алар инде миңа калса пешеп чыктылар. Шулай дип, дуслар, безнең тапшырыбызның мин иң яраткан өлеше башланды, ул да булса дегустация. Әйе, Булат, кара, нинди тәмле ризык сиңа пешердем мин бүген. Там, беләсеңме, фотографиядә ул бераз гына в разрезе диярләр. Так. Әйдә булар эшлибез. Әйдә без аны кисеп, ярып карыйбыз. Инде пычаклар карыйм, пычак. Әйдә, зур салыйм әле. Синең кекска. Куркытасың. Әйдә. Моның шоколады күбрәк булгандыр мөгаен. Шулай дип уйламыйсыңмы син? Монда инде кара җимештә булган кебек, беләсеңме? Тукта, мин куап барыйм әле, яме тукта. Син кабасың мыни? Әлбәттә. Булат, әйдә. Макта әйдә, мин әзер. Корырак булган. Корырак булган. Тәмле. Хәзер сироп җибәрәбез дә бераз. Сироп түгел, монда беләсеңме кирәк? Нәрсә кирәк? Шапкан куркытмыйм сине. Монда алкышлар кирәк. Молодец. Тәмле булган. Әйе. Син миңа, мин сине җиңүче итәм, әгәр дә син миңа бер вәгъдә бирсәң. Нинди вәгъдә? Кунуктар булай. Вәгъдә бирәм. Может, бәлкем күкрәк. Бәлкем яра күкрәк, миндә күкрәк. Монда куям. Шунда куярак. Бүген өйгә кайткач, иремә шуны пешереп бирәм. Иремә шуны тагын да тәмлерәк итеп пешереп бирәм. Тәмле син куап карама бит. Молодец.
Aferin. Mana nişaptır bizim soңгыларда артистларыбыз жеңе башлады әле. Җырчыларыбыз, артистларыбыз. Син артист түгел, җырчы түгел, син кунак бүген. Шулай бит, син минем коллега, син үзеңне артистка җырчыга санамыйсың бит. Юк, мин үземне алып барышыга саныйм. Менә Мин ая. артист түгел. Менә бу таба синеке Күкмара табасы, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара Металлсовет заводы ашык акционер җәмгыятеннән әлеге Күкмара табасы синеке. Рәхмәт, минем дә коллекциям тулыланды, чөнки безнең өйдә дә Күкмара Алса булган шул Алла саклый. Юк, бу беренчесе, бу иң кадерлесе. Әйе. Силәсия. Рәхмәт шушы таба өчен. Бүген кайткачым, көт монда кекслар, маффиннар пешереп булмас инде мегайнеме. Монда мин ит кыстырмын, тәмле шундый беләсеңме теге. Иреңә. Сыер ите шулай. Шышлап торган име. Андый ит кыздырыш беләсеңме нинди аларга кирәк? Гриль таба. Гриль таба Менә монда бар иде. кибет ерак түгел. Әйе. Павлюхин менә монда гына. Кайтышты кире бала яме. Иңә. Ул авыррак та сүзең аны. Әлбәттә сүздә юк. Ярар, безнең партнерыбыз, тапшырыбызның партнеры булган кухня өчен аш бүлмәсе өчен менә бу төрле техникалар җитештерүче Мили компаниясына без зур рәхмәтебезне белгертәбез. Әлбәттә, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара Металлсовет заводы ашык акционерлык җәмгыятенә дә рәхмәтләрне белгертәбез. Әлбәттә, рәхмәт безгә монда кунакка килеп безгә дөресрәге безгә өйрәткән Евгенияга шулай бит, Женяга да рәхмәт. Һәр тапшыруны карап барас, Аратна сайын безнең әле ул безгә килеп өйрәткәләячәк монда. Һәм әлбәттә сиңа да рәхмәт Назгөл килгәнең өчен. Булат теге әйтәләр бит әле кунак ашы, кара каршы ди. Чакырасыңмы әллә мине бер тапшыруга? Миңа да хәзер чакырга кирәк. Чакыр мине кайда? Сөйләшеп бетербез. Татар җырыннан. Син китәсең бит. Татар җырыннансың? Татар җырыннан ничек? Татар җырында мин булырга тиеш. Син шунда китәсең, аннан соң кайтасың да. Һәм сөйләшәбез. Я, дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык, һәм инде тәмле көрәш тапшыруын атна сайын күзәтеп барыйк. TMTV телеканалында дуслар, без сезне яратабыз. Зур рәхмәт. Сау булыгыз, дуслар. Бергә булыйк.